Kamohelano le Katamelano ke Maknete wa Boiketlo. Tlhokahalo e ka hodimodimo e tjametseng batho ba lefatše nakong ena e mahlonoko ke ho fumana pono ya motho le sechaba e ka tsoalang bonngoe, botsitso le boiketlo ba batho bohle ba lefatše. Pono e tjena e fumaneha Mengolong ya Bahá'u'lláh ya phetseng ho tloha ka 1817 ho isa 1892. Bahá'u'lláh o ruta hore matla a susumetsang kgolo moyeng wa motho le khatelo-pele ya sechaba nalaneng ya lefatše ebile ditshenolo tse hlahlamanang, tse nyallanang tsa dithuto, tataiso, melao le ditlhokomediso tseo Modimo a ileng a di tlisa lefatsheng ka Baromuoa le Babonahatsi ba hae ba kang Abrahama, Krishna, Moshe, Zoroaster, Buddha, Jesu Kreste le Muhammad. Ke diketsahalo tse susumeditsweng ke ditshenolo tsena tse tswetseng kgolo moyeng wa motho le khatelo-pele phedisanong ya bongata ba batho. Tumelo ya Modimo e reretswe ho hlahisa bohle le bonngoe ba batho. Le hoja batho ba ile ba hodisetswa botataising ba ditshenolo tsena, empa batho ka bomadimabe ba ahile marako a dikarohano pakeng tsa ditshenolo tsena esita le ka hare ho tsona. Hape kgolo ya moya wa bodumedi e holofaditswe le ho kginwa ke diqabang le diqhwebeshano tsa botoloki ba lentswe la Modimo le lenyora le feteletseng la ditulo, maemo le ditjhelete. Kajeno ka lereko la Modimo, batho bohle ba lefatše ba kene mothating woo ba ka butswang mmoho mme ba ka shebang ditshenolo tsena e le tshutshumetso ya khatelo-pele e lebisang nqa e le nngwe. Qholotso ya ho butswa moyeng nakong ena ke ho amohela hore batho bohle re lelapa le le leng mahlong a Modimo, ho itokolla ditlamong tsa ho shebana ka leihlo la dikgesano le kgethollo, esitana le ho aha mmoho motheo o tsitsitseng wa tswelopele ya batho bohle ba lefatše. Bahá'u'lláh o re tiisetsa hore boiketlo ba batho ba lefatše, kgotso le tshireletseho ya bona bohle di keke tsa fihlelwa ntle le hore kopano ya bona bohle e thewe ka mokgwa o tiileng. O re ho rona bohle, ho lona ba phelang lefatsheng, tumelo ya Modimo ke ya lerato le kopano, se etseng sesosa sa lehloyo le qabang. Hore matjhaba ohle a be le tumelo e le nngwe, mme batho bohle e be bana ba motho. Hore maqhama a kutlwano le kopano pakeng tsa bona bohle a tie. Hore ho fapakana ha ditumelo ho fele le diphapang tsa merabe di tloswe, ebe kotsi e ka ba kae na? Diqhwebeshano tsena le tshollo ena ya madi di lokela ho emisa, mme batho bohle ebe mofuta o le mong le lelapa le le leng.
Na se ha se seo Kreste a neng a se tshepise? Na se ha se seo lefatshe le se tsitselellang empa le sa tsebe hore na le tla se fihlela jwang? Matla a sisimollang kutlwisiso ena ka lefatshe lohle nakong ena ke tshenolo e akaretsang ya Modimo e tshepisitsweng mengolong yohle e halalelang e tlileng kgale. Phala le molomo wa tshenolo ena ke Bahá'u'lláh, yeo dithuto tseo a di tlisitseng e leng moralo wa ho kopanya batho bohle ba lefatshe ka lerato le tshebedisano mmoho, toka le boiketlo. Molaetsa wa hae o akaretsang, o eketsang ho ama maphelo a batho ba lefatshe ke ditaba tse tshwanelang ho hlahella haholo nakong ena. Na badumedi ba nnete ba ka dula jwang ba thotse fela ha hohle lefatsheng ho utlwahala diboko tsa batho ba llelang hore kgotso, kutlwano le lerato di theohele lefatsheng?